mga igsuon, na ay usa ka senador sa una sa Amerika nga ginganlag Mark Hatfield ang mibisita ni Saint Mother Teresa of Calcutta. Niadto sila sa gitawag House of Dying, lugar kana diin tua didto ang mga bata nga masakiton nga hapit na mga matay. Giatiman na ni Mother Teresa kada adlaw. Ug didto po sila sa gitawag nga dispensary, lugar kana kun asa hundreds and hundreds nga mga pobre ug masakiton maglinya aron manghayog tambal, magpatabang, medical assistance. Si Senador Hatfield nga gatan-aw, siya maoy gihangak, siya maoy gikapoy, siya maoy na-stress, siya maoy nabugatan. Imagine, hundreds and hundreds ka mga baho, dayon negative ang sitwasyon, problema, sakit, giatiman na ni Mother Teresa kada adlaw, and yet at the end of the day, makita sa senador, happy gihapon si Mother Teresa. Mautong iyang gipangutana si Mother Teresa, how can you bear the load without being crushed by it? Giunsa nimo pagdala nga bugat man kaining sitwasyon na negative kaayo, sakit diri, problema diri, hundreds of them, baho pagyod kada adlaw imong giatiman, pero ga-smile ra gihapon ka, wala ka maunsa, wala ka ma-burnout, wala ka ma-stress. Kabalo mo unsay tubag ni Mother Teresa, memorize ni og himuan ning prinsipyos kinabuhi dira. My dear Senator, I am not called to be successful. I am called to be faithful. Nakuha nato ang punto ni Mother Teresa. Mga igsuon tinuod, kapoy kay nang gusto kang ma-successful. Okay raman na, pero hangak. Honestly, kapoy. Hangak ka nang gusto ka mo achieve something. Like for example, mangita og kwarta. Para sa pamilya, para sa kaugalingon, honestly, hangak no. Dili sayo no. Kapoy no. Abi ninyo mga igsuon, kung diha lang ka ma-focus, trabaho diri, trabaho didto, trabaho diri, trabaho didto, ma-burn out ka. Mukalit lang kag hilak. One day, mukalit na lang kaghila kay kapoy na kaayo. Anit, wala ka madato. Napagyapoy utang. Pero, kung imong awaton si Mother Teresa, kung imong apilan og ampo kada oras ang imong trabaho, like for example, apply this. Alas 8, pag abot nimo sa trabaho, gaampo ka. Kanang kung asa ka, gati na ba ka stable, kalakaw ba ka, alas 9, gaampo na po ka, alas 10, alas 11, alas 12, alauna, and so on and so forth. Gipuno ni mo pag-ampo, bisan asa ka sa imong pagtrabaho or pag-eskwela. And I promise, pariha ni Mother Teresa, kada adlaw, ga-enjoy ka. Dayon kung sa imong madawat, bisan gamay, imo nang ipasalamat sa Ginoo, walay stress, di po ka magsigig reklamo. Dayon, walay kapoy ang life kada adlaw mga igsuon, kuningon ana, prayer in work. Again, nganong wala gikapoy si Mother Teresa, kay kada adlaw, samtang gatrabaho siya, bisan stressful ang trabaho, baho, problema, sakit, etc., iyang gihalad matag oras ang iyang trabaho ngadto sa Dios. She always prayed. And at the end of the day, smiling gihapon si Mother Teresa. Again, remember what Mother Teresa said. I am not called to be successful. I am called to be faithful. God bless.